Rari turi na kaita kakea kakwarĩria mũrimũ ũyũ kĩbaba kana na mambo ya chomba twawĩta epilepsy na teni ngani ngwatanĩrĩte na daktari Mate kuma Wellness Health Center kolne tuthiatĩra kiri mitandao yetu ya kinyanĩria Facebook ni Meru TV Kenya, YouTube Meru TV Kenya. Karibu sana daktari. Thank you sana Terry. Isa sawa? Ndi sawa bulu. Kethe mũrĩthĩri wa Meru TV. Mũrĩthĩria wa Meru TV muga mũno. Maritwa ni Dr. Mate kuma Wellness Health Center na mbira mwikali wa Meru akenda kumona no mone kondita wa Meru Continental Hotel na iyi ni nyumba ya junction ya kwenda makoromone na musikiti au ni omba kumona ndikuti onde chia Mondays na teta tuna taramu bangi babetha bagitetheria iguru ya ugima wa mwiri. Mbea sana daktari, karibu ndina kwiro kungi kwithira ngwatanirite na wewe ntukwirware nende epilepsy ni mulimu yukari na natriomba kwithira yuki affect mwiri wa muntu. Thank you sana. Epilepsy kana kibaba tuga ni bursting of the electrical impulses. Ira chithawi coordinating brain and other body parts. Oni kuwa bursting ni watuka kia wakindu. Electrical impulses ni nerves ile tumaga muntu atransmit kana araniria bro muria brain we interpret weta kuri kana kuri zemiringi chia mwiri. For example, ego muntu ni akwigwa na matutu kwaria teri ukona iwe combust na vya ya ku interpret tujita the sensory organs nyuru matu na kanywa wata taste the smell and the hearing nundu eune nerves ya gituka kana yatuka ndene ya CNS central nervous system nande itithwa igeinterpret na ya gituka une mfano ya gituka la kuthithika muntu ni awatwa ni kindu itagwa sensors na sensors ichi kuwata kana chia wata mwajiwa tukwenwa epilepsy niwethagirwa atina coordination ya nervous system na akethwa kigitukania kindu itagwa CNS and the interpretation ya brain ikethwe tikweresa mwiro gwita na mbere umuntu aketherwa ari kana mwiro kethwa ari confused na no tulikagia na kindu itagwa conversions kana muntu kwethwa kiliwa ni ati akarithia ni ati akari atikumenya nende ndi bituma nafsi burst itomikia nerves combust te nerves but ile jitawa electrical impulses ko mwanya jwa nerves na electrical impulses hizi ni stimia ya mwili ya rwali rwa mwili kintu kiambele kimba gutuma nerves imbust ni kwirirwa ile pressed kainyine kindu electrical impulses no impulse no to work with nali weka iyo ikagia communication whether ukintu kinyite muno the brain nande janya the brain uketha part ile ikubatere ku interpret kana kweleza onto fulani itekumba ile ku react ikethe ni nyito ni kintu othe ikariso to bursting kana kugitoka kwa electrical impulses. Number 2 nwithirwe muntu ena kathina chiari nako then ya brain o atan develop brain ta waterenta wa mature development nuntu nimbira muraithiria mwana agitiarwa atitha kiona mendo atitha kiwa na matu atitha kiwa any taste but within hours madaba wakaisana brain can develop na nte ukethwa kukintu gita develop wega ndene ya brain ya cause too much stimulation ku stimulate ni kuringiria ukaringiria brain ku interpret but itina nyola wa ku interpret o electrical impulses ika impulse ya cause sensor na sensor ikalikiria ili kintu itagwa epilepsy au ni kintu kingi tuma nafsiria impulse kana jo electrical impulses kintu kingi ni illnesses kana milimu niwewe wena milimu fulani for example wena infection either fungal kana bacterial ndene ya brain kana ndene mwaka ya meninges ile ta meningitis na ndi ukethiria kwina inflammations kana wimbwa wambiritie nao na te wimbwa tola tuga one growth although it is still a cause na ndi inflammation iria
ikethwa itikumba guinterpret we uliringiria brain kuinterpret but electrical impulses kethwa ikigituka kana ikimburst muntu akirakiria na thina epilepsy alafu kuna mirimu kana ira tuga general illnesses no ethwa na tumor kana growth kana wimbwa na ndokethwa kuna wimbwa mbiritie ndene ya brain muntu narikagiria ena thina ya epilepsy kwina thina ira twitaga trauma kana injury no wite rimwe uwe kana uringwe na kintu kiongo niko uja kuma mundu akiwa kumarwa aringirwa chuma no watu ni thineji ya epilepsy ono watu ni injury na injury ya ekethwe igita mwaka kuri brain neka igethwe kirite thina jwa epilepsy anta barba ingi ba watu wane murimo yope na miaka yana na ni bibia ika watin uti muntu tumba watu ni thina epilepsy regardless of the age nuntu no watu ni epilepsy kuma witialo wina thina ya congenital no ithu ni thina ri family ni ira twitaga genetic history uni kuwa mwakwa jialwa utiro tambiria thina ya conversions kana epilepsy arabu no yambirie uru nuntu ringi no ite ukagia na wimbo jwa brain no ite ringu ka wata kindu to injury already the brain developed bwega buru but wa wata injury wa joni mirimu fulani yarete thina jwa kugitoka kwa kana combust kwa electrical impulses nandi the risk factors wa mbere antu abari watini buru ni antu abamite family china thineji uketha ku muntu wina thina ya kibaba ndeni ya family beyond 100% sure ku muntu anethwa ni generation after generation ukethwe na thina ya kibaba nundu nya kamatite kindu itagwa genetic coding kuma kuri family achiari bawe bakamata kuma kuri juju wawe nawe pengine kiriana bawe so noithire juju wawe atari na thina ya epilepsy but baba wali nayo baba juju nandi na withire aja juju wate na thineu mwana wate na thineu mwana wate na thineu matikarikiria ku mwana wa gatano kana the fifth generation bali ni na thine kuma nundu ni akamatite kindu itawa genetic coding through the parents negeta mwaka to further generation iya nandu ithagiria mundu akiuga ngagetire kwa burani yarogwa menya antu batetekaga mundu aje ni mirimu ya kibaba kagitagara gatene number 2 ukindu ita congenital congenital ni thina teje tukuga ya abnormal brain development kana immature brain development immature ni kuga brain itira mature buru ita develop ikinya kiwango kile batele ukinya abnormal ni kuga ne kories but ita kurera batele ukura ntola wetha umuntu agujiaro ena thina ya kuru komwe ukuyungurukia ukungi kana okethera ajiaro ena thina jwari ndoli mwe itekururaga wega thina tayu tujita congenital nuntu muntu ajiaro ena thina iria so okethia muntu ria akarikiria ena thina ya epilepsy nundu athina iria ajiaro nayo na pengine amwati ajiaro antu abengi betha bari watini ni antu abenda kuthia kindu ita self treatment tere na muraithiri wa Meru TV no ethirie muntu nyajitwe ni thina pengine ya gonorrhea mwekuru kana muntu murume na thina ya syphilis etumikia mfano jo ni kuga gonorrhea etoni bacteria ta wa Neisseria gonorrhoeae nayo syphilis etoni bacteria ta wa Clostridium pallidum na ndi bacteria ya syphilis kwe muntu murume na ikale mwaka miaka 5 gwita miaka 7 karete ndalili nayo gonorrhea ku muntu mukaka na mwekuru kana kari mwekale miaka 7 gwita miaka 10 karete ndalili but the infection is rapidly spreading during the the latent stages rete kona ndalili na ndi nuntu muntu uria ni akuigwa ndalili inkai na tikwenda gwita sibitari na tikwenda kweresa daktari uria kari akambiria self treatment murimu kendelea na mbena gukura no itamwa ko karete thina itagwa encephalitis kana thina ya infection ya brain alafu na ndi eco-infect brain and the spinal cord no ethirie ikugita kana utuma communication ya brain ethirwa ikite complete ite kurikia buru na ndi igapindi kwithukuna bursting of the electrical impulses na mundu kuno watu weguru kurikiria ena thina ya epilepsy kintu kingi
keleta muntu getha kuri watini na ndo baruta kindu itagwa manual labor kwanda betha bagita miakoni the contractors and the foremen and ndo bakuthia ngui cia mijengo kwanda bakuita uthithia ngui cia ukamata indo kwanda bari watini bwa ndwakwata the brain injuries nuntu bwa in injury umuntu alwatinwa kwatwa ni trauma in the brain nuntu wa injury ria umba kwata najo umuntu uria kuthia ngui cia kukamata indo cia kuthia untu fulani no umba kwatwa ni kindu itawa trauma ndani ya brain na kalikiria na thina ya bursting of the electrical impulses iria causa sensor na sensor no likirie epilepsy kwando bangi nao betha gobe na thina ya yani ukethera muntu nyamenyele kunywa njobi alcoholism iwi tuganita addiction kana utumira ndawa fulani sudden withdraw kana utigo rimwe na that addiction brain ni either by the kelete that addiction uketa ukawithdraw rimwe muntu no ithwa kiwatwa ni thina ya brain misinterpretation na ndi ikalikiria ikigitanga kindu itagwa electrical impulses na ongi urio uwita kwambiria ndawa urio na ata aturana jo terwa nego muntu itete akauga uria akanywire banki na arua nuntu nukume muntu uria atanywa banki kairi kana that substance that drug ieta yangalatani brain na nyombe kulete thina jwa epilepsy nindibire muntu akinya sibitari na tamba kumenya kana na tamba kumenya muntu mona no ethire na kibaba utujita the signs and the symptoms na kulia tugaga the warning signs kana ora mbako na muntu akwenda kwata kibaba na kuonge na wake wa symptoms ewe mwili jwako uikara kangwenda kwatwa nandi ni that tumetaga episode mbere mwili nuthira inya ukegwa mwili jwako tina inya no kegwa tina balance iwi the very warning symptom na mundu uria ugwatwa ni kibaba ne thagwa kiwatwa ni kindu wa confusion ukona uria kuthithaia akakurigana ata kuthithaia alafu ikarikiria ri confusion na confusion na ndinyo antu beta kibaba kana ku lose the total consciousness kana partial consciousness nundu ndene ya epilepsy kwitha kona miremba iri there are two types of epilepsies na ndi ethwa ni ile twitaga focal kana partial brain ikalose control ya mwili sehemu fulani kulingana sehemu mwili kwe affected ono ithile muntu alose control ya sensory organs ya mendo kanwa ruimi matu no ithe muntu no kumwali ukonaga utegete umwe kamendo bate change the position na akethori sensitive to lighting ya konta wa kulingana ile jita wa the lighting episodes iweta ikigitukaga ugo omba kuona but thai mwaka brain itikumba ku continue to go mwaka muri ate atumba gucokeria na juide twetaga generalized epilepsies ilinga mwiju ndo limwe neje ni with a very common na ije ni with a muntu na dalili ya konya ila twetugani inject movement of the limbs maguru na njara the four limbs ni njara na maguru the rear limbs kana the lower limbs ukona muntu alikia njara na maguru alafu wateka nywa kawe ko beta bakaruma ruimi kuja antu ura bamenyete tene although it is not recommended medically weta guchwa giciko ati ni muntu atigarume rumi that is not recommended kunjira ile cha kuriria atigarume rumi riria awatoni epilepsy muntu nalingika ethwa kurungia kawa ethwa aukalindi ukona muntu ria akwelekeria ati na yani tuga ande elekele kulinga position ya mwili uria ukali agatake the posture ya uria ukali ethwa ukalindi itena support ukona wo rimwe ethwa akurwamite ukona akwa ethwa akuthia nguvurani na gutuga ni wati nundu muntu akethwa ri kitchen no mwankini no magutani no runjini wa mwanki ethwa alende ni swimming pool ni wati still nundu mwakalia muntu alingika ndeni ya brain kwi maso simwiteli utakindu itagwa control tajia ngoro ii tetegamira in nerves umuntu ngoro ni tanambe kulinga mauri metanambe kutangwe na muntu ule nyange na consciousness with the time muntu wa kibaba first endere kwa batire kubwithirwa
muntu akibaba kintu kia mbere brain ithagirwa igistrain kuwata kintu gitagwa ruo and nutrients ni yombe ku resume to normal. The first thing ni ujwa kanya ga clean air kana ruo rute kurigirwa arabu ugakisha ethwa kunao oete maybe the wrist and the palm kana muntu oete mikathi muto uria tight ukalusen no darike na smooth flow nundu darike ni thagwe ikiriunga ithwe na smooth flow ithwe itabwega nando ugakisha kulusen muntu atuga ubate kumiga in a certain position such that maguru bara atare elevated state uria bari iguru kiongo kilinde kindogo tuga ni inclined position maguru bari iguru the lower limbs bari iguru kindogo alafu kiongo kinami kindogo kilinde iguru in that position tuga ni kanera itawa standing position ni kuhakikisha nundu mbrini na dina sana ni impacted the electrical impulses idwe kiwata enough circulation of blood nundu ni dagurwa ya muntu awatwa ni kibaba ni dagurwa ena low blood flow uketha ndarikiri tambara ukulikyo rali nubatele ku monitor university and still ukulikya kujwa enough space clean air itena interruption alafu ukakisha kuna smooth blood flow ukwelevate muntoria. Number 3 ubate kumutiga in such a position mbele menya wejwa screen ya no makonjo kuntu gutinandu te uri antu bona muntu awiringa kankaba bweta ubuka muga surround uti batere wakisha muntu uria awika in such position for 1 to 5 minutes akethwa kuthia ndaika ithano no batere gucwa kindu gitagwa medical help kana cwe muntu wa mwiri agutetherie kana kamate muntu uria umwikie sibitari kana kliniki ira kwi nawe niwe ethwa gitetheru au bangi ni daktari baba ya madaktari na tabumenya mwasi uyu ni kibabare na kyo kakwina ithimi bumumbwithairia kuithimi tubithagiria muntu agurikia gukinya sibitari kintu kiambe gukindu itagwa pasimeter pasimeter itega uria ngoro ekuringa iriringa na ngoro ekari na riti kariata twatega pasimeter niona gikindu itagwa oxygen concentration iria itibatele kuinama nguruki ya 95%. Nande etho pasimeter ni na minguruki ya 50 heartbeats per minute no batere kunengile muntu aluwo ukamwekela oxygen niwo ngolo imba kulingana lwilo alafu watana oxygen kwa ndi na mite nguruki ya 90 muntu batere kumikira luwo direct to the nose nedwa kibuja luwo wega muntu ria akedilwa akinenga wanta waingi through the noses muntu atibate kunenga kendo ya kuria alafu kumau ni onandi tukamwanda ikai edwa yani survive to back normal consciousness na kuntumbira antu mwaka ukuthia vastindi muntu uri aukira utibate kumukundia runji kana influent for at least 10 minutes antu bange bakaga ningwenda kunywa runji muntu uri ukamukundia runji nyorite lukam block some of the air flows nundu mwiri uregeria kugujia ruo na rwiro ukam block some of the air flows ndene ya mumero kana the bronchi na muntu uri akawatwa niri na nguruki na uketha within 10 minutes muntu uri agututiga muntu arunji aki au muntu atibate kunjwa runji ni treatment options iri so kutungatira murimo yo treatment options muno tuga epilepsy iria mingi chija nundu kwa either congenital disorders kana ile tutaga genetic disorders either kwa watu thino lile munini kwenda kukendo kejire gejire kana wa watu nikyo munini brain ali akudevelop bwega kana kwina thina family-ini ituma muntu awatwa thina kibaba thina ijire ni tovaga management treatment
Management treatment kumaanisha tanto banyanda cha sukari, tanto banyanda cha hypertension, kumatoka kwa dhalike, tanto banyanda cha kwa management drugs. Ndawa cha kugira mulimo witia kana ongereka na ku manage that situation. So kunda ira muntu anenga ira kanywa ntuko kana nyumya ntuko fulani kulingana ulia sensors chawe chikuitoka kana combust. Arabu ijenge kulingana the causes either ni infection, of course what it to infection, either ni tumor, rapindi ujue mundu wetwa neurosurgeon adidi operation ya brain netho akebere tumor kalia, either ni dina ya trauma ije tira mundu no makaite pando uthi operation nundu kumbicirwo kalingwa mbere chuthikyo na thineria kwambiria nigo tumeyakaga brain kathirwo operation. Tukithirikiri ni advice kuomba kwa mwasi wa epilepsy. Nimbira mwajie wonde muno mwajie tukwariria nari wa epilepsy kana akibaba nyamenye nienderetwo ni Murungu nundu kubange baye watu ani mirimu ingi ikigarwa ikia muntu kanya kawe karakara nundu tugarwa itakwenda daktari tukwa daktari etaguti kuotigakua etagutiria ntuku yaku yakigu ati yagikuo street ongere matha kana ntuku kana miaka ugakwa ndawa ya wikarakara uwe uitite sibitari ya epilepsy no eta clinic noke wawe toka chanjirwa ndawa kana toka nengerwa ndawa kandikirwa ndawa ukanywa niwe ukarumira mataro jari kunengerwa ni daktari niwe wirwo karakara. Iwe sana twene namba cia kusema muntu ro kwenda kuona Dr. Mate no ringe na namba iji cia thimu na mbere ndakwira ni mbithitwe ndingitungata mwekari wa Meru kana mwaji ole Meru ndikucho ndikia Monday Continental Hotel antopachuka ndichaga chuka wetha to kana Wednesdays uria Ketia supermarket nyuma ya driving square yau tuliganitie na cyber murari wandiki room number M15 na turura wetha twaki namba yakwa cia thimu ni 0727 146 017 0727 146 017. Ibuya sana daktari. Mulithiria wa Meru TV honio tukira katanta kiri mubango yogi mambo mwiri ntukwerwa renti ongelana ntitawiromba kwethira ukithiatira mataro ya daktari nikenda kutira ugima bwaku bwa mwiri buri sawa twataniro ringi ala misitwetete bitawa tiri mbabu.